Nongeye kuguha ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mukinnyi w'icyamamare, umukinnyi umaze kugera mu zabukuru, Ronaldinho. Ronaldinho nta muntu utamuzi, uyu yabaye ikimenya bose. Ronaldinho ni umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru b'ibihe byose, bazwiho ibintu bidasanzwe byaranzwe n'ubuhanga, ubusizi n'umunezero mu kibuga. Reka tugaruke ku bintu bidasanzwe byakozwe na Ronaldinho mu buryo bushimishije kandi bwagutse. Ibintu bidasanzwe byakozwe na Ronaldinho: gukina umupira mu buryo bw'ubunyabugeni. Ronaldinho yari umukinnyi ufite ubuhanga budasanzwe mu gukinisha umupira n'amaguru ye yombi. Yakoraga ibintu benshi batigeze babona, nko kuzengurutsa umupira atareba, cyangwa gutanga pase ahindukiza umupira mu kirere atawurebye. Yabaga asa n'ukina umuziki n'umupira ku buryo abafana bose bumvaga bamukomera amashyi kabone naho yaba atari gukina mu ikipe yabo. Umukino wamuhesheje izina ku isi yose ni umukino Brazil yakinyemo n'Ubwongereza mu mwaka wa 2002. Ronaldinho yatsinze igitego cyabaye cy'amateka. Yakubise free kick avuye kure cyane, umupira ugana hejuru nk'ushaka guha umupira mugenzi we, ariko uza kwinjira mu izamu urenze umunyezamu David Selemani. Benshi bibajije niba yari accident cyangwa ubushake, ariko Ronaldinho we yavuze ko yari yabitekereje. Nicyo gitego cyamuhesheje izina ku isi yose. Mu mwaka wa 2005 ubwo Barcelona yakinaga na Real Madrid ku kibuga cya Santiago Bernabeu, Ronaldinho yatsinze ibitego bibiri by'akataraboneka, maze abafana ba Real Madrid basanzwe ari abahanzi ba Barcelona bahaguruka bamukomera amashyi. Ni igitangaza kubona abafana ba Barcelona n'aba Real Madrid icyarimwe, izi kipe zikina, bahaguruka bagakomera amashyi iki cyamamare Ronaldinho. Ni ibintu bidasanzwe cyane mu mupira w'amaguru, kwishimirwa n'abafana b'ikipe urimo gutsinda. Mu mashusho yakozwe na Nike, Ronaldinho yagaragaye akubita umupira inshuro nyinshi mu giti kizamu, umupira ukagaruka akawufata kandi nta na rimwe amanura umupira hasi. Abantu benshi bibajije niba ari ukuri cyangwa ari ikinamico, ariko byabaye kimwe mu mashusho yakwiye cyane kuri YouTube bwa mbere mu mateka y'iyi platform. Uburyo bwe bwo gusetsa no gususurutsa mu kibuga, yakundaga gukina aseka, agasekera abakinnyi bahanganye nawe, rimwe na rimwe akanabacenga aseka. Yakoreshaga dread bars zidasanzwe nka elastico, flip flop cyangwa no touch feint. Abakunda abantu bakagira ngo ni ikinamico. Yigeze gucenga umunyezamu amuhendesha ko agiye gutera, ahubwo akawuhereza mugenzi we. Abantu bose baraseka. Gutsinda ibitego bidasanzwe: yigeze gutsinda igitego atarareba aho izamu riri, blind shot. Mu mukino wa Barcelona yigeze gutsinda igitego akoresheje mu rubavu, side volley, umupira uturuka mu kirere. Muri AS Milan yatsinze igitego giturutse muri corner, direct goal from corner. Ibintu bidakunze kubaho. Kuba umuhanzi ni icyitegererezo mu byishimo. Ronaldinho ntiyari gusa umukinnyi, yari umuntu ushishikariza abandi kuryoherwa n'ibyo bakora. Yakundaga guseka no kwerekana ko umupira ari ibyishimo atari uburakari. Iyi nseko ye yamuhindukishije ikimenya bose. Aho yari hose abantu bavugaga bati play like Ronaldinho, ukinye wishimye. Muri Brazil bamufata nk'umwe mu bakinye neza kurusha abandi mu mateka y'isi. Abafana ba Barcelona, El Mago, umurozi. Mu gihugu cye abana benshi batangiye gukina umupira kubera we, si ukubera gutsinda ahubwo kubera uburyo yakinagamo umunezero. Ronaldinho yakundaga kuvuga ati umupira w'amaguru ni impano, kandi abantu bakwiye kuwukina bafite umunezero n'urukundo. Ni ubutumwa bwahindutse isomo ku bakinnyi benshi. Ariko Neymar, Messi n'abandi bakiri bato bamwiganye cyane. Nubwo yasubiye mu buzima busanzwe, yakomeje kwitabira ibikorwa by'urukundo no gususurutsa abantu mu mikino y'abanyabigwi. Aracyafatwa nk'umwe mu bakinnyi bahinduye isura y'umupira w'amaguru ku isi.
Ronaldinho ntabwo yari gusa umukinnyi w'umupira, yari umuhanzi, umunyabugeni, umuntu usetsa isi yose. Ibyo yakoze bidasanzwe ni byinshi, ariko ikintu kimwe gisigara ari yerekanye ko umupira ushobora kuba umunezero si intambara. Ndabashimiye.